Posmrtni ostaci legendarnog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, koji je ostavio neizbrisiv trag na evropskoj i svetskoj fudbalskoj sceni, ekshumirani su na zahtev njegove porodice i uz odobrenje rimskih vlasti. Preneseni su na novo počivalište. Od sada Siniša večno počiva u prestižnoj aleji Velikana na čuvenom rimskom groblju Verano, jednom od najvažnijih memorijalnih prostora u Italiji. Groblje Verano smešteno je uz baziliku San Lorenzo. Više od 2 veka predstavlja istorijski spomenik i svojevrsni muzej na otvoreno, poznat po svojim umetničkim grobnicama i manuelnim skulpturama. Tu počivaju mnogi velikani italijanske kulture, umetnosti, nauke i sporta, bez obzira na njihovu veroispovest, a sada među njima počiva jedan od najslavnijih srpskih i evropskih fudbalskih heroja. Njegovo novo počivalište nalazi se na sunčanom mestu okruženo raskošnim zelenilom i cvetovima ruža, pod senkom visoke palme. Na nadgrobnoj ploči nalazi se jednostavna drvena krstača sa njegovim imenom i prezimenom ispisanim ćirilicom, dok je preko nje prebačen navijački šal, simbol večne pripadnosti svetu fudbala. Na grobu su pažljivo položeni suncokret, simbol vernosti i svetlosti. Nekoliko upaljenih sveća, uskršnja jaja koja svedoče o porodičnoj ljubavi i nadi u večni život. Pored Siniše u istoj porodičnoj grobnici počiva Domenico, otac njegove supruge Arijane, koji je preminuo prošle godine. Njihova povezanost i ljubav prema porodici nastavili su i na večnom počivalištu. U razgovoru sa upravnikom groblja Verano saznali smo da Sinišina supruga Arijana i njihova deca redovno dolaze na grob. Uvek donesu cveće, upale sveće, provode tihe trenutke u molitvi i sećanju. Arijana, kako kaže upravnik, još uvek teško podnosi gubitak, a suze koje neretko teku niz lice dok sedi pored Sinišinog groba govore više od reči. Posljednja poseta porodice bila je za Uskrs, kada su doneli cvet suncokreta i uskršnja jaja, znak života, nade i ljubavi. Nema dana da ovde ne dođe neko od njegovih fanova i poštovalaca. Ljudi dolaze iz celog sveta, iz Italije, Srbije, ali i mnogo dalje. Donose cveće, suvenire, dresove, upaljene sveće. Siniša je postao simbol, čovek koga generacije pamte i poštuju. Kada je porodica podnela zahtev za premeštaj njegovih ostataka ovde, odluka je doneta bez ikakvog oklevanja. Rim mu je bio zahvalan, ispričao je upravnik. Kuća Siniše Mihajlovića pružala je pogled na reku Tevere, most, Milvo i čuveni stadion Olimpiko, mesto njegovih najvećih sportskih uspeha i snova. Sa prozora svog doma Siniša mogao je da vidi stadion, na kom je postao legenda italijanskog fudbala najpre kao igrač, a potom i kao trener. Nažalost, posle hrabre borbe sa leukemijom, Siniša je preminuo u decembru 2022. godine, u 54. godini života. Siniša Mihajlović nije bio samo sportski šampion, već i čovek čije se vrednosti, snaga, hrabrost, istrajnost i ljubav prema porodici nadilaze granice fudbalskih terena. Njegova životna priča od skromnih početaka u Borovu, preko blistave karijere u Italiji, do borbe sa teškom bolešću, ostaje inspiracija za sve koji su ga poznavali, ali i za one koji su ga pratili iz daljine. Njegov dolazak u Italiju označio je početak epohe, najpre kao neumoljiv levi bek i majstor slobodnih udaraca u Romi, Sampdori i Laziju, a potom kao trener koji je svojom harizmom i znanjem inspirisao igrače širom zemlje. Rimljani ga nisu doživljavali samo kao stranca koji je došao da igra fudbal, za njih je Siniša bio jedan od svojih simbol nepokolebljive borbenosti i srčanosti. Zato i ne čudi što su italijanske vlasti na inicijativu porodice i građana bez dvoumljenja odobrile njegov prenos u aleju Velikana. Time je zvanično potvrđeno ono što su mnogi u srcu već znali, da Mihajlović je deo istorije Rima. Njegov grob sada je mesto tihe, hodočasničke posete, ljudi koji dolaze da se poklone pred njegovim imenom, da polože cvet ili da jednostavno u tišini odaju počast njegovom životu. Mnogi ostavljaju dresove kluba za koje je igrao i trenirao, dok neki donose pisma u kojima mu izražavaju zahvalnost za sve što je učinio, ne samo kao sportista, već i kao čovek koji je čak i u najtežim trenucima pokazivao kako izgleda prava snaga duha. U razgovoru sa čuvarima groblja saznali smo da posebno su dirljive posete dece, mladi fudbaleri sa svojim timovima, dolaze da polože prve cvetove svog sportskog putovanja pred likom čoveka, čije su priče slušali od roditelja i trenera. Iako je fizički otišao, Siniša Mihajlović i dalje inspiriše nove generacije. U blizini njegove kuće u Rimu atmosfera je i dalje ispunjena sećanjem na njega. Mnoge komšije ga prisećaju se kao čoveka koji je bez obzira na slavu uvek bio jednostavan, srdačan i spreman na šalu.
Njegovo prisustvo, osmijeh i vedri duh ostali su urezani u pamćenje čitavog kvarta. Život koji su Siniša i Arijana izgradili u Rimu bio je čvrsto ukorenjen u porodičnim vrednostima. Njihov dom bio je pun ljubavi, topline, radosti, a sada, iako ga fizički nema, njegova snaga ostaje živa kroz decu, kroz Arijanu i kroz sve one koji su ga voleli. Za one koji nisu imali prilike da ga lično upoznaju, dovoljno je pročitati nekoliko njegovih legendarnih izjava u kojima se prepliću humor, iskrenost i neustrašivost. Da bi se shvatila veličina čoveka kakav je on bio. Siniša Mihajlović, heroj na terenu i u životu, zauzeo je svoje zasluženo mesto među večnima. Siniša Mihajlović zauvek ostavio je neizbrisiv trag ne samo na fudbalskim terenima, već i u srcima svih koji su ga poznavali i voleli. Njegova borba, njegova harizma, njegova ljubav prema životu učinili su ga besmrtnije. Danas dok počiva u aleji velikana, njegovo ime i dalje živi kroz priče, sećanja, inspiraciju koja pruža novim generacijama. Siniša nije bio samo veliki sportista, bio je i ostao simbol hrabrosti, dostojanstva i večne borbe do posljednjeg daha. Miha nikada neće biti zaboravljena, a šta vi mislite o ovome? Pišite u komentarima, lajkujte video i subscribeujte se na kanal. I naravno, hvala što nas pratite.